Ga još nazvao, ali bude nazvao, malo bolje da ne idemo. Znači, u vezi. Dobro. Ne vidim niš. Ne vidim uopće niš kaj se snima. Baš je sunce s ove strane. Na tvojem se vidi dobro. Je li to tvoj ili... Od Ines. Ali sad Ajde snimaj ti pa ćeš... Sad se, sad je najbolje, bolje kad je sunce tamo, podne, onda... Da, bolje nije osvjetlava, a tu se vidi, ne se tako ne vidi. Jesi uspio naći parking? Pa tu sam ostao. Super, bravo. Jer tu nekad nema mjesta. Bog, Katarina. Super da ste došli. Nisam znao da ste došli. Mi sad iz Jaske... Ali smo doma, na kraju nisam se da ću s nama doći. Gdje si prvi put ovdje? Ne. Mislim, prvi put sam ovdje na ovom terenu. Da. Sam bio tamo i u restoranu. Tamo, vidiš ono igralište tamo. A tamo je super. U biti je ona na ogradu naslonjena, a mala se igra ne igra. Kad si jako pošišao? Šišao se čoče, kad se oni prepoznao. A? Kad se ošišao? Ja ne znam, ima jedno tjedan dana. To da se ošišao? Kladili smo se oni, ja izgubio okladu i morao se šišati. Kaj je bilo? Onda prvo bio ljut, pa smo svi rekli da mu je ipak dobro, da mu je super, onda kažemo, ovo mi je najbolja epizoda. Ja mislim za... Kao bacali smo ti loptu u zrak. I onda kad ti uspiješ to da. Da, kao moraš nastaviti tehnicirati. Ja sam ga pobjedio 4. A? Eno tamo je. Na ogred. Čekaj, kaj ti ne snimaš? Snimam. Treba. Ajde, odite zajedno. Uzmi Seku za ruku, Dora. Dobro, nije vruće. Baš je Najbolje. Barem prvo bolove će tako biti, drugo će biti već vruće, ali... Da. Bar ima malo i vjetra. Malo propuhuje, dobro. Strašno, da. Pa prekšaj to. Inter zato. Filip njih obožava, od njih mogu pobijediti. Rekao, Filip obožava Inter zato će od njih mogu pobijediti. Su jedini koji su pobjeđivali. Dragovoljac je pobjedilo samo Borjuće 5-1. 5-1? Da. A koja? To je... Ovi iz naše lige? Da. To sam gledao baš sa table, kako Dragovolje na prvo mjesto, ono vidimo utakmicu su igrali jučer u 9. Pa pametno, jučer u 9. Ne su tako igra, nisu mi real. Bravo, mirno. Bravo, dečko. To. Šteta. Dobro zamišljena šteta. Bravo. Pazi, Mari. Vrati na 7. Mari, kam ideš? Otvori se. Pa nema to dela. Treniraš živce. Bravo.
je faul jako napravio. On se hoće zgurati, a ovi kaj padaju. Bravo, bravo. Bravo. Prva utakmica. Prva. Evo sad popada. Ali ovi su dečki 2008. i 2007. A naši smiju biti samo 2008. Zato što mi imamo ekipu koja igra u HNL-u, ova 2007. I onda... A oni nemaju onda? Oni nemaju, onda smiju miješati. Znači ovo su stariji malo, ja? Pa miješano. Uzimaju najbolje od kadeta što imaju. Da. I ovo je 2007. sa najboljim 2008. Da. Točno to. Bravo, dečko. Igra onaj Martin je prešao. Ne igra. Bravo, ajde. Šteta, dobro, bravo. Korijene. Martin, a iz Gorice prije ne znam, igra je ti onaj Gruba, Prela, Znači Vrta i Čančar, da, iz Gorice, koji s njim trenirali. A oni su iz Gorice i onda oni se svi nekak strpaju taj jedan auto. Bravo. Evo, da je ovo samo korijene. Bravo. Super bilo. Evo šteta je. Da, ovo je stvarno Odite tamo kod nje, nemojte samo ostaviti. Morate i uzeti. Ajde uzmi za ruku, odi po nju. Ajde daj kapu. Bravo. Pa kaj je to? Ko te tako učio igrati? Pa ne ide tako. Ne. Taj, Bome kratka lopta je baš bilo opasno. Pojma, da. Tako ne smije riskirati, nisu ni real. Oni se mogu poigravati s ovih 16, a ovo ne bi smijeli. To je drugi puta. Da, baš mu uspore lagane dodaje lopte. Ajde, Marke! Bravo. Nosi. Nisi ti Petković. Da sad nije. Daj, nemoj odlučiti. Bravo. Ono to već. Odi gore. Jaki? Bravo, Markica. Odlično. To sa leđima dodavanja.
Odlično, bravo. Odlično lopta. Jo, Šteta što je ko je li njegov zadržao? Je. Gurno ga, ali nije. Ja, da, ima se, ovdje se igra. Ovdje se igra grublje nego na ovim nekim prvoligaškim utakmicama. Na prvoligaškim ako te gurne padaš, ovdje ne padaš. Bravo. Odmah. To. Vjeri. Jako se otvara, dobro. Bravo Jakove. Ovo je dobro. Mada mogu je... Se zagradio. Pao. Bravo. Odlično. Sredina. Bravo, super. Dole. Joj, Joj. Noge, šteta. Bravo, odlično. Samo da stisni, bravo. Javi se, drži se. Bravo. Prebaci. Daj gore, na brzi. Ja! Primi se, ja! Još, Foki, bravo. Još! Bravo, Jaki! Ja! Jaki! Pričat će. Bravo. Da, drži ga se bez dobro. A dobro, Buga Mario početno, igra se, zajebava se kako dođe, udarac odmah za Moglo je pustiti da padne dole na zemlju. I iskontrolira sa nogom i... Ima čisti udarac. Da. Jer nije bilo lopta da bi morao s glavom udariti. Nema ono jačine. Da. Bravo Jakove. To. Brzo. Bravo, Markec. Bravo. Bravo. To, majstor. Offset. Lagano, okreći, istopilo se. Nema se tako. Primaju. Kaj je ovaj tjedan, a? Kakvi niste ovo? Nije mi neobično. Bravo. Kao faul je. Evo je!
Bravo, bravo Jako. Obe strane. Bravo Jakove. Potresao ga sa ko muhe. Ne. Lagano! Dobro, Ovo, fokus, ovo. čvršće, ej! Pao. Iskompliciraš i daš odmah. Ne se ljutit. Može iza loptu, 7. Vidi, imaju i ove slušalice suci. Vraćaj iza, alo, ej! Vraćaj iza, ej! Bravo, Balti, dobro te bravo. Da, imaju slušalice, svi sa samo. Bravo! Takav pokret. Može! Evo je Grozdana! Pazi preskakanje! A zato ovo, ne znam, igra se. To meni nije baš... Ajde, Laci, visi. Da. Primjer sam već. Da, onda malo kada samo ne tamo. Bravo. Bravo. Pametno igraju sa golmanom kao i dodatnim igračima. Bravo. Super je. Aj, Markić! Ej! Nije ga htio. Ne. Jura! Bravo! Gore, pa ne vreš gore puknuti. Ništa. Sam da je prebacio na drugu stranu, ako Markić bio. A? Dvojka tu da. Vidiš to? A dođe. Desno! Prvo! Lijepo. Lijepo. Tvoja. Golman! Tete. Bravo, Makso, leđa! Ajde. Bravo, odlično. Bravo da golman. Lijepo je skinuo, a ovaj lijepo puca. Prvu stativu. Lijepo. Ravnopravno. To je godinu dana, više se ne može naći. Bravo! Super. 17.
Koji je ovo, 17? Ne znam. Ali lijepo je skočio, baš je nadvisio. Daj sad da možemo... Školski, baš ono. Daj, prevrtite. Lijepo ga je pronašao ovaj. Malo osvježenja. Pauza. Pa sve u to. Ma bome i treba, da. Ja valjda još danas i onda će više neće prelaziti 35 ove godine. Da, Oj, Ovo sad kad zahladi. To se ne zna. Da, još će možda u 12. mjesecu biti sve. da, noći već se rasladi. To je, da. Noćas je ujutro je kod nas bilo jedno 3-4 stupnja manje nego svih ovih dana. Da. Već danas ujutro. Bilo je baš I ugodno. kod nas je isto, mislim da je bilo 21 ujutro. Kod nas je bilo nekih 16-17. Ozbiljno. Koliko še nisu zjevali, inače zjevaju svako jutro. Kaj snimaš tad pauzu? A da ne moram spajati. Aha. Onda ide. Ja ću u poluvremenu ću ja ići. Da, 21 minutu. Aha, pola. on će otići sam. Ivan, Mate će sam otići. Mate je sam otišao, a idem ja onda njega gledat malo tamo. A di on igra? Jer Jako će vjerojatno igrati još 10-15 minuta u drugom poluvremenu, ako i Ako je toliko. toliko, da. A di igra Mate? Tamo, kod nas. Di kod vas, Mlaki? U Mlaki, da. S kim igraju? Ne? I onaj neki kralj Tomislav. Ti vruće? Danas je baš vruće. Ma Mara mi se, ona je došla po Mara mi se dan Doris prvi nos. A Dijana... Evo ti Marmin. Ovo lijepo puše sad, a? Baš je Kaj si bolesna? Pa nije bila, sad malo nešto kašlje kao, ali nema. Ovi su, znaš, i ja sam Budu zaprašivali sad, da? i ovi Da. Rita. Aha, da, to je prelazno. Kako gol nisam dala, izmi tražila Mara mi. Pa snimio sam baš ovaj nabacio iz kornera i ovaj glavom. Broj 17. Odlično skočio, da. Meni je bolje tamo, ja vidim tamo kad je nema mreže. To mreže i tamo kaj nije. Nije, tamo je baš na jednom dijelu, ja se stanem kad je nema mreže, onda baš bude dobro vidim. Dobri su. Sam bi volio da se može vezni red njihov još više nametiti, znaš, da može uzeti posjed lopte, ali Da, baš je ono, ili rikverc ili napred. dosta se igra agresivno, pa je ovo... Igra se agresivno i gust. Da, Koji su ovi? Ovi su Inker Zapušić. Inker, ja već smo... Da. to mi je rekao. Ti ni čula, Katarina te pozdravila. Nisam. Ej, bok. Nisi čula. Sve okej. Evo, dobro. Probudila sam se, ja mislim to je ono... Ajde. Ajde. Bravo. Ajmo 2-0. I... Jel ide? Aj. I nije ušla. Ali... Šteta, dobro je bilo, dobro. Nismo ni trebali da dolaze. Pa da. Bravo. To je fakat super, gledaj kako ima za klinac. Kalinici, super. Bar nije u licu, se ne znam gdje su mi naočali. Ma da, a ne znam, nisam zamaknula. Ajmo, Jaki. Pazi leđa! Odlično. Jo. Šteta. Šteta. Odlično je.
Ideja je bila dobra, ali... Mogu je povući možda još koji korak, dva naprijed. Pa što nisi meni prepoznala kako se šišao? Da, ja isto javljam dok imala ono koji se vrsta znala istrči na terenu. Čekaj, koliko je on uspio tehnicirati? Kao 5 puta smo bacali i od tih 5 puta koliko puta ćeš je nastaviti tehnicirati od tih 5. Ja sam 4 puta, on 3 puta. Aha. Bravo! Pucaj! Bravo! Ome ga je dobro Bravo, stavio. Bravo. Moj Brcković iz Duge Rese, odličan. Kaj iz Duge Rese? Aha, Čovječe, svaka čast. dečko je top. A on je baš naprijed. Taj iz Duge Rese. Brcković, a? Da. Kaj vozi kao trener? Mođi sam. Samo ode vlakom i romobilom. Daj mi ne mislim To ti je volja. To ono u A ovaj Čančar u gimnaziju u Dugoj Resi pisao ovdje trenira, a u Karlovcu stanuje. Svaka A čast. misliš Raguž? Raguž. Čančar je golman. Raguž. Ja pričaju u Ragužu Pakistanac. On je isto tu, a? Ja ne znam sada. Ivan, je li Rag igra? Ne igra. Vjerojatno igra za 2007. će igra danas. Danas? Za 2007 će igrati. Za 2007. da. Zato ne igraju Kajnić. Pa ovdje igra HNL, on igra čak za 2007. igra. Jana, Lizi tamo ostala. Jana, Nema je 2007. Lizi tamo ostala, jel? Najbitnije je valjda 2007. da uspije. Evo tu je tu. Bravo. Pazi leđa. Aj, dobro, bro. Kako ih je prešao. Bravo. Bravo, Prela, bravo. Svi dobro igraju, stvarno. Stvarno su svi na visini. Gledaj, još 2 puta ispadaš. Daj, makni mu tu loptu, ej. Ne, mrkva driba tu. Da, ne. Zovi jeben. Bravo, Janki. Bravo, Boji se sada. Riješen. Da. Čita igru. Kad se Guardiola postavi ispred lopte. Kaj je ovaj pisao sada? Tako, oni trebaju se prije rješavati lopte. Ne. Ovo je trebalo dodati samo iza i Da, rastegnuti. Sredimo. Nemamo reći. Bravo. To se lupa po kostima. Šteta, dobro. Dobro je. Dobro je. Dobro je, ali ne previše drža loptu. To se lupa po kostima, nema milosti, bome. Ko je koga pogodu? Da. Bravo. Ko je tamo u bijelom kosom? Kaj sad igra? A svi su se obojili u bijelo. Da. Da. Da, fakat da. Jako nije obojen, ali je kratko šišan, pa izgleda da je on bijeli. Se prepoznaju. Mora sportski biti.
čitaj to. Bravo, bravo. Izbi. Ne se bojat. Nikako izbit loptu. Da, Daj koliko izbi tu ide, loptu da. već jedan put. Raspalio i gotovo, s koljenom. Kaj to? Odlično, ajde. Ajde, jako je. Ne znam je li nije bio. Ne znam, taman su mi stajali, nisam vidio šta je bilo, vidio sam samo pad. Ovo je trojka, Mako. Gospođa znalac. Ovo imaju samo 5 igrača na klupu. Da baš gledam kako... Aha, još su 2 tamo se zagrijavaju. 7, znači svih 7 mijenja. Koliko ima? U Lučku ima puno igrača. Puno, da. Wow, bravo! Bravo, dečko. Čekaj, jesu tu Bravo! tu koji su kao potencijalni da Bravo. računaš danas? A šta stojiš, ona 9? Joj! Nazad sada, izgubio si loptu i sad... Kaj radiš, Mrko? Dobre, bravo. Go, Market. Ajmo gore, Fuki. Kaj nije mogu uzmano putu. Dobro je ovo. Bravo. Je. Pani. Viš koliko puta se veže Kopač? Već 3. put zaostavljena igra. A ne ti Filipu jedan put se odveže, daj si zavežiti. Pazi. Odi sad. Odi. Dijagonalu. Ne, tako. Bravo, ajde. Bravo. Super. Evo, onda ništa. Vratio nazad. Nije namjerno. Dobar gol, posle toga... Otvori se, Jaki. 17. A ovo je te prekšaj. Čekaj, Rita ostala doma. A di su Ana i Mladen? U stanu ili? U stanu se. U stanu. Ajde, 17 se. Dobar. Puste. Šteta. Lijevu si na mjestu. Ne mre, ko bi bila je vidio kada svaka išla na gol i svaka ušla. Ovo je dobar rezultat, samo ako ne padne dugo po vremenu. Da. Neće vruće, a bit će i ovima vruće isto. Ej, Jura, odi Max. Zove ga, Max isto postavio.
Ej, pazi. Pazi igrač. Bravo. Tere ga u bok. Bravo. Traži jako. A vidi on, ne znam mu ne da. Bio mu je, da, otvoren. Tako. Tu su trebali tak i samo ih izbaci. Šta je bilo? Bravo. 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 Što je sigurno. Ma da. Pa raširiti igru, to je dobro, bravo. I komplicirati. Da, odmah i gotovo. Bravo. Odlično. Šteta. Dobro, evo. Gađa je ovo. Preko noge. Da je gađio. Dobro, ima. Da je metar išla. Da, prema van. Da, Prema 16. Prema 16, da. Dobro, ideja je bila dobra. To je odlično. I oni imaju bez. Da. Izađi, do centra, ej! Šteta. Malo fala. Gdje si Zlati? Jel ti vruće? Gladna? A nisam stala iz pekar jest. Jana, ti možda kaj za jesti? Bravo, dečko. Bravo, Mlinka. Mislim da je falo. Idi. Hoću ja, idem ja zašla. Kaj, hoćeš da curam donesi? Ajde, ideš s menom iza. Krivo. Bravo. Odi na stranu, kako se dije. Direktno. Bravo. Bravo. Ide dobro. Malo, sad ću ga izgurat. Jebe. Korner. Sam svojim je. Blizo. Ali on kad je krenuo, ušao ispred njega, to se nije smjelo pustiti. Borsi je dao Da, prejaki. i previše unutra. Da. Nisu pravo linije. Točno toliko da ovaj stana između njega i lopte. Daj nam braci. Kad je cijelu klupu bilo. Previše ide. Jako s one strane najbolje izvodi kod s lijeve strane. Da. Nije još jedan. Bagi. Bravo.
Ajde. Evo šteta. Dobro. Za pola koraka. Eto ti na opet res, ništa. Opet gol. Opet ne isto. Znači onaj koliko se zagreva tamo 2, 4, 5. 5 zamjena će imati drugo povreme. Valjda 7 mogu mijenjati. Dobro je, samo čvrsto. Sa šakama baš i ne. Ovo bi trebalo da ovaj žuti, udara ga rukom. Da, ovaj sa ga je šakom povukao, ga a je, ovaj da. je udara rukom u Sa glavu. šakom u glavu, da. A, da. Baš nije... Gdje je odjapao voda, ovo nije njegov. A? Jel uopće uzeo svoju vodu na teren? Ti ćeš. Evo ti ključ. Počinje prepikat onda po leđima. Da. Vrućina se sjeda. Dobro. Pa, jer znaš uvijek uzimaš Jesam ti crno. po nogici, a? Oprosti. Ne, Nisam baš crno mislim uzimati. da imala beš. To ti je odlično. Malo neka Ali tam je bolje Crno. sa strane, znaš kaj ovdje baš udara. D vitamin još da Ovdje skupljamo. udara, tamo je ipak O, lakše. ko je ovo došao Didi svome? Ma ovo je moja Izi. Ovo je Izi moja. Najljepša Ines, cura komu se moja. guraš? To se malo progurala. Stavi si to na leđa, kaj imaš torbu na leđa. Ma ne, ne Pa smiješ nije crno, meni ne za smiješ. leđa. Crno ti je Kaj koma, mene još ovako u licu, prepijeno. u lice me udara. Ko se ovo gura, mali kozlić još? Igra krilo. Dobro, odlična utakmica. Baš dobro. Još minuta, ne treba. Za polovreme, a? Da. Ali moraš računati pauza da je bila. Ali s pauzom. Ali nisu 9. Nije, sad je 43 minute tek. 43. 43 i još 3 minute pauza. Je bilo kad su... A još jedno 4-5 minuta. I 2 gola su bila. 2. 2-0. Daj. Evo ga, ajmo. Jo. To, bravo, odlično. To. Kad je bio drugi gol? Pa Brcković ono kad je prošao i baš je rekao, a prvi glavom. To je 10, jel? Ne, 16. 60. Znači on 2 gola, da vidim. A dobro, skinuo je onaj prvi. Nije bio spreman na drugi, samo da se... Kosu. Molim, Zlata. Igraš tu oštro, nema više to... Ozbiljno i akcija... Ali Zlata, moj mobitel ostao u autu. Nema. A ovo je od Inesa. Ne, pape. Moraš još popapa to, ajde. Pa što si me tražila, si gladna? Ajde sad bi tu to je problem. Ajde malo popi vodu, pa što valjda jedan slanac pojesti. Biš ti sad? Nemaš kad su tada iza bola. Ma ništa, to nije strašno, ajde. A joj, meni strašno. Ajde, jedi. Pa jedi to. Crko ti ja. Moguće. Moj 9.47. Idem ja sad u polovremenu, Ines. Idem Mateja gledati. Ti kako hoćeš, pa ako hoćeš 8 dana. Pa ja ne znam samo. Ti možeš s njima, možeš s dedom, možeš s menom kako god hoćeš. Zlato, moj mobitel je u autu. Hoće neko snimat pa onda da mi idemo s mojim mobitelom, da hoće, a? Pa možemo mi snimati. Evo, možda ću ja Lenonu. Ajde pa idemo i Mate da njemu ne bude krivo. Ne moraš niš posebno gledati, sam držiš ovak mobitel.
Ne, ja ti isto ne gledam, samo otprilike da ti je mobitel okrenut prema lopti. Dobar, 60, dobar. Mo, odlično. Može Zlatko. I još Raguž, oni su... Imaš ako i izađe ako imaš cijelu utakmicu neovisno. Bravo. 45, a viš nije ubrao, točno 45 minuta.